Vađenje zuba samo po sebi je stres za pacijenta, no iznimno je važno pridržavati se dobijenih uputa. Nakon samog vađenja bitno je postići hemostazu, odnosno formirati ugrušak. To se postiže ugruzom u gazu u periodu od 20 minuta. Taj dan bitno je izbjegavati tople napitke. U slučaju boli preporučuju se analgetici, izuzev oni koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu kao što je aspirin i andol, jer oni razređuju krv te time pogoduju krvarenju. Vrlo je važno rano ne ispirati ni sa čim, jer tu može doći do potpunog ispiranja ugruška i ogoljenja kosti alveole, uslijed čega može nastati alveolitis koji je užasno bolan. Nemojte pljuvati krv jer to također dovodi do ispiranja ugruška. Za pušače je važno da ne puše barem 2 sata nakon vađenja zuba. Ako bolovi postanu javiti, obavezno se javiti svom stomatologu gdje on može aplicirati cink oksid zavoj direktno u ranu, što će jako olakšati bolove. Ako unatoč poduzetnim radnjama krvarenje se nastavi, važno je se javiti stomatologu ako radi. Ako ne radi, onda se javiti prvoj hitnoj pomoći, gdje će vam zaustaviti krvarenje. Ako vam se javi otok, u tom slučaju je važno staviti hladne obloge spoja i javiti se stomatologu da vam propiše antibiotike. Aquafresh Fresh and Minty pasta za zube sa svježim okusom metvice pruža trostruku zaštitu vašim ustima. Aquafresh Fresh and Minty vaše zube čini jačim, desni zdravim i pritome vam pruža dugotrajno svjež dah. Svojom novom formulom pomaže u očuvanju zubne gleđi, jača zube iznutra i izvana tako što pomaže u očuvanju neophodnih minerala te sprječava kiselinsku eroziju uslijed djelovanja plaka.